Tuğanдар assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning görüşçüleri, jalpı mal çarma görermandары, salamatсыздарбы? 7 mart 2026 yıl Чүй облысы Соқулук мал базары. Мында жаш музолор тартып көрсөтөлү. Жаш музолордан баштап чоң букаларга чейин биз менен болуп каналды колдоп баягыдай эле тырс лайктардан базып көрүп туруңуздар. Койлорду тартып киргиздик, кириңиздер. Этап менен чыгарабыз, достор. Биз менен болуңуздар. Канчадан экен ушул музолор, эже? Музолордун баасын айтып коюңузчу. 35'ten de. Erkek urgaçı? Numerini de aytıp koy. Urgaçılar. Erkek 45. 45 mi? Simintalık. Negizi çın ele nomer aytsanız bolat, online satasız. Aytasız mı? Makul. Mo kança ke mo? 25'ke berem deydi. Urgaçı o. Rahmat. Assalamu alaikum bayke. Bağlarını bir aytasız mı? 40'tan. Vardı kıleve. Erkeği 50. Ha, erkeği 50 ülke mınaki. Erkeği 50. Bunlar urgaçılar 40'tan. Urgaç 40'tan, o küçük 25. Bul 25 kichiki. Yaxshi. Alaykum assalom. Yaxshi. Soda bo'ldi aka? 30'tan beri o'tadi. 30'dan beri bejar. Mo erkegi nechi? 45. Rahmat. Mana shunday. Bularga süt berish kerak, Chaqalab je soska menen berebe. Chaqa menen berebe. Bular enelerini tanımaydı değil mi? Ama ortak. Enenin janında dile жүрө берсе эмбейт, Жүрөт, орсак булар. Орсок? Мына. Сайт. Ооба. Достору былжыраган боюнча ошонун кайра элдер ичет. Або бизде мо чүйдө орсак сайт, таза. Орсок сайт, дон кабар деген. Ошондо музо эмбейт, таза саалат. Таза салат. Чакадан берип коёт. Чакадан берип коёт. Орсак да бул. Орсок дейт. Мына туган. 50 булар. Мына шундай. Көрдүңүздөрбү? Көпчүлүктөр жазып атат да байке, мына жаш музону ажыратып эле сата береби депчи. Көрсө ушундай экен, чакалап берет экен. Мына сода болуп атат. Орсок. Эмне дедисиз жанагы? Макалды бир айтып коюңчу. О жак катын орсак уй сайт. Болду. О жок катын орсок уй сайт деген ушул экен. Анда кеттик. Мош го музо. Канча экен байке? 55. 55 эркекпи? Эркек 55 дейт мына. Парада окшойт, Ошондой окшойт. Ошондо алдыңызбы? Канча 55кеби? Жок, сатам мен. Сатат экен. Рахмат байке. Содаңызды берсин. Номер айтасызбы? Же бирөө элеби? Бирөө эле. Азыр эле сатылып кетет анда, Мына. Бирок парада экен да мындай. Көрүнүп турат. Галштинби, чёрный пёстрыйбы ушундай. Ассаламу алейкум. Чоң турба канча экен? 75. Эркекпи? Эркек 75. Бул уже чөп жеп, жем жеп калган экен, 75. Сода болду? 65. 65ке болуптур. Рахмат. Мына. Монду жабалап коюптур. Канчадан экен бул? Музол. Байке, кандайсыз? Канчадан? Сиздики эмеспи? Иштериңиз жакшы? Жакшы. Азыр мулар канчадан болуп атат, могулар? Буларды 65'ten de отур. Эркектерби? Erkekler. 65'ten? 65 миңден сурап атыптыр байке мына. Канча баш бар? 4? 9. 9 баш бар экен мындай. Онлайн сатабызбы? Yok. Базардан сатасызбы? Yazardan. Базардан сатат экен байке, макул. Мына ушундай. Байке, кандай санам? Эркекпи? Erkek Канча сурап атасыз? 60 mı surat? 60 миң сурап атат экен мына. Сураганыңыз канчадан бул базар болуп сода берди? Böyle hazır. Боло элек эми келдиңиз, Содаңызды берсин буюрса. Буюрса, базар кандай болуп атат негизи мындай? Баалар. Bazar жақсы hazır. Жакшы элеби? Жақсы эле базар. Жакшы. Макул, жакшы эле болсун. Макул анда. Мо канчадан экен байке кандай? 75 эркекпи? Парада окшойт бул, Мына 75 дейт. Эмечи, канчага чейин сода болду? 70'ke çeyin. 70'ke чейин бердиңизби? 70'ke чейин сода болуптур. Мыналарчы мыналар мисалы. Бургачылар экен. Кармаптыр деп. Макул анда. Бирөөнүкү экен, Мына жакта жаш музолордон көбүрөөк тартайлычы. Сода болуп атабы? Канчадан экен байке? Баас. 57'ten bayke. Эркекпи? Erkek. Эркек пародалар экен. 57 миңден. 10-15 күндүк. Байкем канча берип атат байкем? Береле, көрүп атат, Базар 50 миңден берди. Бербедиңиз. Эркек экен, Жакшы, рахмат. Мына канча? 60 дейт. Бургачыбы? Эркек. Мына байке кандайсың? Канча? 55. Бура эркек экен,
Erkek 55. Soda boldu mu şu? Yok bol elek he. Sodanızı versin. Kozu satıldı mı? Kançaga verdiniz? 12.300. Aa 300 koştur be. 12.300'ga beripti jana koy tatkanбыз. Bul kança dediniz hele? 52. 52. Bul kançaga çeyin soda boldu? 47 ming. Erkek he? Erkek 47 ming. Kançaga beresiz? 50'ge ver. 50'ge beretken 47'ge beril berdi. Mına kettik hem. Kança bul? 60 erkek mi? Ha, erkek 60. Aldınız mı? 55 değil. 55 ming değil. Mına çoğuraktarga ötөбүз эми. Dostlar, assalamu alaykum. Wa uyunuңуз жылы учурайт. Кана бүгүн кочкорлор. Bu жака өтүп кеттизби? Жок, кочкор сатчы элеңиз bu жака өттүзбү? Ha, канча бул? Bu 38 lira. Urgaçыбы? Urgaç top. Ha, urgaçlar бар. Алдыңызбы? Канчага алдыңыз? Айтыңчы алган бааны. 35 lira. Ha, жакшы. Буйрусун. 35ге алган экен, байке 38ге сатам деп кичине. Üstüne koşup çay payga çıkarsa satat. Assalamu alaikum. Kançadan? 54 bin deydi. Buna urgaç eкен. Bolor. Bulçu. Bul da 54. Bolor deydi. Buka. Bire urgaç bire buka. 54'ten suralap attım mınaki. Aka assalamu alaikum. Kandaysiz? Densoğluğunuz yaxşı. Kançadan bular? Bugün erkekler urgaçlar bu. Erkekler eken bu. Bağlarını aytıp koyыңыз. Ha? Erkekleri 60'tan. 60 mingden erkekleri, urgaçlarıçı? Urgaçlar 55'ten. 55'ten. He, rahmat. Ana. Baykem. Baykem ki. Bul kançadan eken ekö? Bul 55, bul 50. Urgaçlar. Ha, жақсы, mına. Bazarda mal gör. Baykem жақсы leo bazar soda. Жақсы, ardayım şu. Baykem bazarda жүрөт. Anda ketip çoğurak-çoğuraktan tartып көрсөтө берели. 5 ay. Bular 5 ay. Mo eko 7 aylıkta. Taza искусственныйлар, bular. Urgaçı mına kimde mal kılam dese mına görüңүздөр. Tugandar uşul jerde da bar eken, urgaç torpaktar. 3 baş eken, mına. Karаңыздар. Hazır aldılarından da görsötöbüz. O. Aldılarından da tartaylık. Mınaki. Bağlar kançadan ne? 85 ming. 85 mingden koydu mınaki. Bağasın 85 mingden deydi. Mınaki. Nomer kaldırabızbı? Aytıp koyuңuz. 0776 menen 29 80 22 деген номерлерге айрылса. Болот. Жети областка доставкалары болот экен. Чалып байланышып алам дегендер болсо, сүйлөшүңүздөр. Алдынан тартып коюн эми. Мынакей алды жагынан көрүңүздөр. Туганда 3 баш экен. Мал кылам дегендер болсо, чалып байланышып, ээси менен сүйлөшүңүздөр. Номерин алып берет. Мынакта канчадан экен булар? Кандай? Angus Parada 68 lira. Angus Parada дейт. 68 миң. Сурап экен. Буларычы? Bunlar 50'den ne? 50'den eкен, urgaçlar, he? Urgaçlar 50'den eкен. Nomer kaldırbaysızbı? Hoppa. Жоқ дейт, қана. Мындай музолар бар екен, мынакей. Жайлап айдай тұрғандар. Бағалар сұрайды. Қандай байке? Бағалар қаншадан болып атат? 65'ten erkekler. Urgaçlar 50'den. 50'den urgaçları, mına. 65'ten erkekleri. Oğlar da girer mi? He, Çoğ-çoğları da girer eкен, he? Online qandayız? Online satabız mı? Bazardan. Rahmat, sodanızı versin. Bazardan satamın deysin. Soda olup attı. Qaysı olup atат? 3 belgili. Kança? 42,5 ming algan ekan. 43'ge ketdi. Erkek mi ekan? Urgaçı bu. Ben açıkını aytып elesem. Urgaçı. Urgaçı? Erkek bolganda berбейтилер. Ha, o oldu. Urgaç. Sodan qanday versin? Buyursun algan satqanга. Qana? Oo, assalomu alaykum aka. Bu buqalar qanchadan? Bilbeytken. Mına buqalar dagı turat mı porterde. Gölden geldi ekan. Ardayım şu yerde tutsa ar jagында. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Göldükü? Ha, boldu şu göldük ekan. Angus var ekan. Mına Angus semental paradalar var ekan mına. Yaşlarıçı, yaşları. 8 aylıklar boldu. Bardığı bu. 8 aylıklar ekan mına. Biri Angus deyt. Göldükü. Hı. Semental. Mına momday. 110'dan. 110 mingden be. Düngüne. Ya, şüpher etken. Nomer kaldırıp koyunuz. Nomer. 706 706 menen. 39 17. 39 17. Göle mi? Yok 10 baş var. 10 baş var eken. Parada oldu. Parada deyt. Ne? Çalıveringizden. Göldükü deyt. Bardığı mına. Bayken nomerini alıp verdik. Çalыңızlar.
Mektepke mi? Oo. Mana jigitler sevinçke satkanlar. Bir-birinin emetişadi. Tartып koydu. Bayke kançadan bağları? 68. Erkekler var mı? Erkekler 68. Ha, rahmat. Mana onday bukalardan görseteli çoğuraklarından. Momdeler var ekan. Sonu kunajınlar var ekan. Torpoqtor. Kimniki ekan bu? Soda bolot okşaydı. Yaxşı ekan. Mına öňü başlar yaxşı ekan. 5 baş. Bayke kançadan? 75'ten. Ha, soda bolotqany 75'ten deydi. Biroq sonun ekan. Mına bağlar 75 mingden suralyaptı, biroq düşürüp berer. Assalamu alaykum. Taqsir, kançadan buqalar? 93 mingden mına buqalar. Hem çoğ buqalardan görsetebiz. 93 mingden deydi. Nomer aytasızmı? Online. 0709 menen 18 32 05. Çalıp görüңүздөр. Dastavkalarını uyuşturup berет. Kança baş var Bayke? 11 baş var ekan. 11 baş. Жақсы, çalıp süйлöşüp Bayke menen sodalaşa beriңиздер online. Mo bu kadar kimdik ekan? Tizilet. Mintip alıptı. Tizilet esi jok okşayt. Mına urgaçlar var ekan. Mına toğ ayday turganlardan. Kançadan ekan uşular? Kançadan tuğan? 60 mingden surap alyaptır. 60 mingden mına dostum. Kançadan berbediniz Bayke? Yo Bayke, kançadan soda oldu? 55 boldu. 55 mingden boldu. Berilbeptir. Mına bazar. Ya, propka oldu. Kança kaldınız? Satılbay. Ben orada bir şey var ya. Gittik dostlar. Buna ki. Bunalar var ekan. Buka kança ekan buka? Tuğan. 98 deydi buna ki. 98 deydi. Kançaga şey soda oldu. Temirge bayla. Mına bukalar. Dağı. Propka. Porteriz. Assalamu alaykum. Baykem, kandaysiz? Sizdiki? Tizipsiz bugüne. Kançadan sorup atasız bulardı? 7 önü 110'dan. 7 önü 110 mingden. Jaştarı-çı, jaştarı? Yaşları onu 3'e jasırak. He, 3'ö jaşırak. 3'e jasırak. 4'e 1 deydi. 4'ö 1 deydi. 10 ay 11 aylıklar. Bunaki. 7-8 aylıklar. Nomer kaltırız, nomer. 509 0509 77 77 22 75. 22 75. Makul. Online söyleşiңiздер. Bunaki. Kançadan eken bular? Bayke? Aytып beriniz sana bros. Kеңiz, ötüp ketең. Soda bolot atыкşyt. Bular kançadan bular? 67'den eken. Temir var etmez. Sizdeki kıynap atağı, he? Topolong salıp attın o bu katır. Assalamu alaykum. Qanday? İşte. Bolup atağı den soluklar. Niye var? Mo bukalarda 60'tan ne? Kuşlar da 60'dan beresiңер, he? Urmaçı kunajınlar var ya. He, kançadan? 50'den. 50'den de. Nomer-çi nomer kaltırabızbı? Nomer 6. E? O. Kança ekan o? Angustar. 105? 105 ekan. Eki var ekan. Mına. Angus kança Bayke? 105 turadi. Erkekler mi? Erkek bukalar. Erkek bukalar 105 dendi. Gemi var. Gemi bolat. Son ekan. Soda oldu Bayke? Valla 95. 95'ten berbediniz, he? Sodаңызды ber. Berem. Aha. Uşul kançadan gitti janagılar? Sattız. 73. Boldu, rahmat. 75'ten surap atdylar. 73'ten satıldı. Assalamu alaykum. Kançadan bukalar? 93'ten sonra 93. Mına. Kança baş? 6 baş. 6 baş var ekan. Qaragaçayın. Çoң-çoң ekan bukalar. Bu kayaqtiki? Çüy mesni. Çüydiki, местный. Nomer kaltırabızbı? Kaltıraus. Aytıp koyuңuz. 0702 072 555 555 288. 288. Çalıp görüңüzдөр mына online сүйлөшүңүздөр. Mo kunajınдар kançadan eken? Son eken o. No. Loko 72. 72'den ne? Soda boldu Bayke? Kançadan berbediniz şunu. Nonu. Özü olsun 75. 75 ki özü deydi. Ha, optom mümkün de. Ha, keň ötüp keteyin. Kunajın kança eken Bayke?
75 mına. 75. 70 desin böyle olmaz mı? Kurut 65'ten oluyor ya. 73 mü? 173 yarımdan beri oldu. Bunalar he? Yanlış. Erkekler 73 yarım inge. 73 yarım inge beri o. Beri ottur alarım ben, bir. Kança eken bul bayke? 90 deydi. Mına soda. Kança eken bul? 95. 95. Ha, baykem soda kılıp dur. Kança verip koydunuz bayke? 95 deydi. Hoppa, tevi vermezsin. Kançaga soda buladı? Eşteki berelek jönlü. Jönle kolun karmak, bekken karmak durat he? Kana ötüp keteyli. Mına çoğun bukalar. Çoğun bukalar. İyisi çok. Kaysı oda buladı bayke? Moğlar mı? Kança buladı? Aytıp koğlaçı bir. 80 dağıtat. Erkek mi? He, 80. Siz kança verip atasız? Ha, siz kança alıp atasız ana bayke? 79 ha? Bak. Rahmat. 79 deydi. Sodаны göstereyim diyeceğim, iki oten arı getip kalmıştık. Bak, bayke ötüp öteyim. Mına bukalar. Mına bukalar kimdiki? Bizdeki Kançadan? 120'den. 120'dan ekenler. İrik tizip koyup. Tizip ya. Yaşları kanday yaşları? Bir yarım yaş şunday okşaydı. Mana yaxşı bukalar eken bu. Oğlum çoğun. Hoppa, assalomu alaykum. Qandaysan? İşler yaxshi? Yaxshi o'tadi. Savdo yaxshimi bozorda? Qanday bo'lyapti? Bo'lyapti. Bo'lyapti. Joy ya? Joy deydi. O'tib ketaymi bunday? Ye, hayka to'xtab turibsiz. Bu yoqdan o'ta olmaydi ekan. Bu yoqdan o'tadi ekan. Savdo. Oh, qanchaga savdo bo'lyapti? Qanday spayki? Ya, savdo bo'lyapti. Qancha? 90 говорит. 90? Покупатель сколько дал? 80 ming beryapti. Yaxshi. Men bilan ishlashgan turgan ultna kishi. Bayga qaysini berib qo'ydingiz? Qaysini olyapsiz? Mana. Ha, ekoni. Qanchadan? 160 mı? Ekoni 160. Ha, 80 dan. Siz qanchaga berem deyapsiz? 90 dan. Ha, bo'ldi. Rahmat. So'da bu yoqda da bo'lyapti. Sonungo. 80 dan 160 beryapti janaqa tungan ultundagi ishlar. Ha, satarman 90 dan bergile deyapti. Bul aldınız mı? Satasiz 115 ming. Mana shunday do'stlar emi. Shu bilan videoni jinqtaymiz. Qo'ldan kelishicha ko'rsatdik. Oy, Luka. Yillar ko'p, mal ko'p. Bozorda bildingizlar. As bo'lsa da bağlarini gördüngizler, alıngan, satılgan. Bular qanchadan ekan? 90'dan sonra 90 mingdan. Buqalar, he? Qancha yosh bularimiz? 8 ay 1 yaş. Bular 1 yosh, 8 ay. 1,5 yosh, he? Ha, rahmat. Tartishda qiyin bo'ladi, chindachi. Bosib yurish emas, bunda tartish. Kishniki ko'rinib qoladi, cho'ng ko'rinib qoladi, shunday bo'ladi. Qanday bayki? Qanchadan bular urg'ochilari? 62 mingdan ekan urg'och. Ekipaj bir. Buni o'zi qancha? Bu 80. 80 ekan. Rahmat. Mana soquluq mol bozor.